Dono mo. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ko feƴƴiɗo e darsu meɗen on en ƴettuno toɓɓere yowodirnde e neediji jangowo on ka darsu makko wondude e karamoko makko wondude e wonki makko ki. hande o addani en misal e mise no jangirte non. o wi mawdu on kayfa tata'allamu al-fiqha, ko honno jangirta gandal fiqhu. o wi awalan aranun ɗum tahfazu matnan fil fiqhi, ko ya ƴettu matnu goto e mutonji fiqhu ɗin hunjoɗamo. misal nde deftere nde jogiɗen ɗo kono konti matnu e mutonji ɗin ka fiqhu. misal hunjoɗa matnu on, matnu goto e nder mutonji fiqhu ɗin hunjoɗa on ɗon. hara on matnu ɗon mooɓante yajma'u laka, o mooɓante ashharu masailihi, ko ɓuri lollude e masalaji fiqhu ɗin. ɗiɗi tahfadu kitaban fil masaili l mujma'i alayha, no ton defte mooɓude masalaji ɗi karama ko ɓe fotti ɗin e hoore mum. deftere wootere e ɗen defte walli foraɗe noon etoɗa hunjoɗa nden ɗo. idan tahfazu kitaban, hunjoɗa deftere fil masaili e masalaji al mujma'i alayha, fotta ɗin e hoore mum. misl al ijma libni al mundir. ijma no ton mo tawata ko ibnul mundir woni ko walli fi nden deftere ɗon. o wiinde al ijma mana ko fotta yo masalaji fottaɗe e muɗum woni ko o mofti ɗon. etoɗa hunjoɗa nden ɗon kadi. tati on dirasatu sharhi l matni alladi hafizta. dirasatu ko jangugol sharhi l matn, sharhu ma firo matnu mo hunjinoɗa on, ko fuɗɗorno ko dow awalan a hunjo matnu goto. idan sa hunjike o matnu a hunjike ijma on, ko ya jangu deftere sharhunde matnu mo hunjinoɗa on. idan alladi hafizta on mo hunjiɗa fil fiqhi ka fiqhu ma'a adillatihi, wondude e dalilji fiqhu mo janguɗa o. rabi'an nayi ma'rifatu aqwali l ulama, ko andugol konguɗi karamokoɓe ɓen. ma'rifatu ko andugol aqwali l ulama, konguɗi karamokoɓe ɓen fil mas'alati e mas'ala mo wonɗa e jangude on. ma'ar rajih, anda ko jisti kon e nder konguɗi arɗi ɗin. si tawi ɓe lutodiri e konguɗi ɗiɗi ma tati ma ɓuri, harayɗa andi e nder ɗinɗo konguɗi ko hombo ɓuri jistude, mana ko hombo ɓuri yeɗɗude dalil e maɓɓe. bihtisar, kono hara wona juutingol, hara ko raɓɓinɗinagol.
jowi on khamisan jowi on mutala'atul kutubi ko jangugol defte allati den ufridat weddinade si wi'ama weddinade mana hara ko de mazhabu goto wona mazhab jibuyi yewta e mum hara ko jangugol fi mazhab goto wallifa e majje afradat adillatal fiqhi misal modun mana hara nden ɗon deftere ko dalilji fiqhu ɗin tunde hawtiti ɗon mislu wano bulughul maram bulughul maram ko deftere hadis moftunde e mana ko yowodiri e fiqhu tum wa muntaqa al akhbar kono deftere nde wiyete bulughul maram wa muntaqa al akhbar wa dalailul ahkam libni shaddad deftere ton no wiye dalailul ahkam ndeɗo kadi nde tawa e defte nde tawata ɗen ko wallifade hara ko dalilji fiqhu ɗin tu woni ko hawtitaɗo wa tahqiq fi masail al khilaf deftere go kadi no wiye noon ko ibnul jawzi woni ko wallifi nden ɗon tanqih at tahqiq libni abdil hadi ndeɗo kadi ko deftere go ma sifa mayre kono hara ko zahabi woni ko wallifinde wa ma'rifatu sunan e andugol sunnaji ɗin wal athar ma'rifatu sunan wal athar wonande imam bayhaqi mana ɗeɗo ko yoga e defte o addi ɗe tawata ko moftuɗe sunna moftuɗe dalilji fiqhu ɗin tun woni e ɗeɗo defte o wi'i janga ɗe defte ɗo o wi'ali hunjagol mo wawi hunjade no moƴƴi kono si tawina ɗum ya jangu ko fi ko dalilji fiqhu ɗi woni e ɗeɗo idan jangugol ma ɗi dalilji ɗo sembinante masalaji ɗi wonɗa e jangude ɗin a hewtay dalil tun andita masala mo jangunoɗa hari a anda dalil makko a yi ay joni dalil makko on e nden deftere nde wonɗa wadde mutala'o e jeego on mutala'at kutubil khilaf idan ko joni noon si tawi woni ɗum ɗo feƴƴi on tuma noon fuɗɗoɗa jangude defte yewtude ɗen fi lurre ɗen ara kala masala mo ɓe addi ɓe wole ko honɗum oɗo karamokojo wi'i oɗa ko honɗum wi'i oɗa ko honɗum wi'i ko ɗum wiyete kutubul khilaf ara no hawtiti madhhab ɗiɗi ma ɓuri e nder deftere nde ala at tartib wono mi wonma waɗirande tartibu on ɗo ni wono mi jokkidiran ma ɗo ni aranere nden al mughni libni qudama sa gayni nden ɗon al awsat libni al mundir sa gayni nden ɗon mukhtasar khilafiyat al bayhaqi li al khammi sa gayni nden ɗon al ishraf ala nukati masail al khilaf sa gayni nden ɗon al majmu' lin nawawi ma ɗum adi nden ɗon ko wallifiɗo abdoul wahib al maliki mo wallifi deftere go on wiye uyunul jalisila idan li abdoul wahab al maliki majmu' lin nawawi al istidkar libni abdul bar اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الإمام الجساس وديو ɗiɗo ma ɗeɗo ko yoga e defte ɗe o suɓi wonande jangowo fiqhu yo waɗude mutala'a yo ndaruɗe yo rewtoɗe ko e nder ko o ndarata ɗe kon o heɓay nafaji heewɗi jeɗɗi on mutala'atu kutubi usuli a'immatil madahib o andi defte buyka fiqhu ɓe wi'ay ko fiqhu maliki misal so jetti al akhdari ko fiqhu hombo ko fiqhu maliki jetton al ashmawi ar risala ɗeɗo fof ko defte maliki ka ko defte malikiya mana ko defte al madhhab al maliki misbahu salik wa inon mukhtasar khalil awwal thani on ɗi fof ko wi'ete ko defte malikiyankoɓe jonnon e nder ko jangata kon defte malikiyankoɓen no himmi woya a jangu deftere imamu on malikiyankoɓen ko imam malik jokki etoɗa ha janga deftere imam malik nde o wallifi nden kanko tigi etoɗa ha janga deftere nde imam shafi'i wallifi nden kanko tigi
idan wayi noon ka ahmad wayi noon ka abu hanifa idan mana ko ya faamu wondema defte mutalaat ko janngugol kutubu defte usul a'immatul madahib lasliiji imamuɓe laawi ɓen misle muwatta ul imam malik no mari muwatta deftere wiyetende al muwatta janngande muhammad ibn al hasan no mari deftere kankadi wiyetende muwatta janngande al imam shafii no wallifi jogii deftere wiyetende al etoɗa ha janngande masail imam ahmad kadi etoɗa ha jannganden deftere ɗo wo gandal ɗuɗungal no e ɗeɗo fa fiha no e ɗe defte ɗo ilmun jammun gandal ɗuɗungal wa fiqhun gazir e fiqhu ɗuɗuɗo ɗuɗuɗo e gandal heewungal no ton jeetati on mutalaat kutubi fuqaha il hadith defte karamakoɓe hadith ɓen janngaɗe ɗo kadi wona sahihul bukhari sunan abi dawud sunan tirmidi sunan ibnu khuzaima kañum e jannganako makko on ibnu hibban ɗo kadi fiqhu fa fiha no e ɗeɗo fiqhu la yarifuhu anda ɗum illa man tala'aha si wona jannguɗo ɗe mi jonna on misal wono ka meɗen ɓe jaɓata goɗɗo yalta hara waɗa kufune tettini siko jemma ma wi'en ko wi'ete aadaji buskame en ma wi'en waɗaji wonde wi'a ɗum waɗatake si on janngi ɗe defte sunna ɗo on ngalɗay ko honno mawɓe meɗen ɓen andirno ɗi masalaji yarhamukallah idan no tawa e muɗum ka hadith wondema no haɗa ko goɗɗo yalta jemma hara o rewta hay hunde ka hoore makko idan mana ko masalaji ɗi tawata an a sikkay ko haala tum kono no janngirɗa ɗeɗo defte a yi'ay toon masalaji buyɗi wi'etenoɗa ɗum ɗo waɗatake ma wowlatake tawa e jaka no woodi ka ɓe tippuno si ɓe wowli ko woni ɓe hunjaki hadith on ko ɓe ne'irama noon ɗum ɗon fiwata yejjite wonde on taway ko ɓe wi'ata minen ɗum ɗo no tonga ka amen ma no haɗa ma wonde ɓe inna ko waɗa tawa ko noon ɓe wawata marirde masala on o lutta hakkunde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko fihon ɗum no gasa hara waɓutu ala yonowo fiyo ɓe janggimo ma hara deftere ala ko fi hari ara nun defte ɗen ɗe weeɓana fof idan kanko o yahi o janngoyi deftere nde o hunjike nde o arti taw o watande windude o wata jannginde ɓeya deftere nde ala kala ko andino ton o yeytoɓe awa ɗum ɗo waɗatake luttira noon fillodire hakkunde ɓiɓɓe ɓen mo ɓe hewtina ɓiɓɓe muɗum ɓen ko noon hewtiri masalaji bus ɗi tawata so o janngiɗi on yiyay dalil mum ton tawata mawɓe kañum hari anda ɗum ɗon no windi ton no gasa kono hara ɓe yewti fi muɗum idan ko ɗum waɗi so o waɗi ɗo ishara wondema janngugol ɗe defte sunna ɗo no tawa e ko okkata neɗɗo gandal hewgal kono andata ɗum gandene toon sina sa janngi sino waali a andata goɗɗum no nder to ko sanga uddituɗa andata e jaka keyene to sa wowtiɗe go a jaɓata joɗa dara janngali ko fi a yiyay to masalaji hawnuɗi tase an jeenayi on mutala'atu fatawal ulama ko janngugol fatwaji jomiraɓe gande alkibar mawɓe ɓen misle majmu fatawa ibnu taymiya wa nahwuha e konto taymu aranna sino wowlede fi inde ɗeɗo defte na wigol ko deftere wotere goy ko fi ndeɗo on tawi ko mujallad capantati e jeɗɗi tawa toon nder ton idan mana na haala sama kala wona wowlede fi muɗum ɓe innay ko a pewmi ma ya okkata addimi ndar mana si tawi a janggay ɗeɗo ɓe hettanoɗa ɓe heɓa tam kono so a yahi ha a soƴi belan ɗan a andi ittiri belan ko woni kon e defte ɗen a jaɓata fowtade hande kadi a jannga
o wi wa ba'd ɓaawo ko komi jantanima ɗo fa hadihi nde deftere nde wonɗen janngude ɗo attaba al ashira woni tabaa sappaɓo on min matne bidayat almutafaqih iɗan mana o anndi ɗo ko matne e mutunji ɗi ko ɗum wanno simi wi ka fuɗɗode no haani nde ɗo ka hunjoɗen nde o matnu ɗo o hunjoɗen mo haray en fuɗɗike o anndi o holli en ɗo si ɗen faala janngude fiqhu go'o ko yen hunjo matnu on taho ka idan sen gayni ɗum ɗon hunjoɗen kitabe fil masail al mujmai alayha idan mana o tartibe mo o waɗi ɗo oɗo faalaɗe yarude e muɗum idan jokken taho nde ɗo hunjoɗen nde woni matnu on ɗaɓɓen deftere wotere e deftere ijma hikkende ɗo hara nden ɗo kadi ko hunjetende ƴetto en noon charhu oɗo on janngoyen mo inchallahu taala hara hannde kadi lutti mutala aji ɗin goto meɗen mbe hara dambugal ngal udditanike mo incha rabbuna idan o wi fa hada matn o bidayat almutafaqih ko ɗum ɗo woni matnu nde ɗo deftere wiyete matnu bidayat almutafaqih wa qad a'adtu nadara fiha womi darti mi yiltiti darɗe ɗen e nde deftere ɗo wa aradtuha mi weeɓiti nde ala kathirin min almashayikh e cheikhuɓe buy almutakhassisina hertorɓe gandal fiqhu fil fiqhi wal usul e hertorɓe gandal usul ara ko ɗum ɓe yuli e mum ala mada sanatayni kamilataini e nder duuɓi ɗiɗi timmuɗi miɗo yahude mi holla o karmakojo ɗo o ndaara o wiya ɗo no moƴƴi mi holla oɗa kadi duuɓi ɗiɗi mo weeɓitude ko o windi kon ndaarugo si tawi ella ala to fi jalasati mutatabi'a e hoore ko jokkodiri kadi wona jonnugol hande wona lebbi tati si jonnoya goɗɗo mais si on ɗo gayni tun jonna oɗa on ɗo gasa tun jonna oɗa yani jalasat mutatabi'a e nder duuɓi ɗiɗi mo satude deftere nde o windi nde li dirasati hada al matni fi janngugol o matnu ɗo wa ardihi e weeɓitugol ko komi windi ɗo ala alkitabi wa sunna e deftere allah nden e sunna ne laaɗo on wa aqwali fuqahai l umma e konnguɗi faamuɓe ɓen e mofte ɗen fa nabbahuni ɓe findininmi ɓe hollinmi ala mawatina kathira e nokkeeli heewɗi min ziyadatin e qaydin e ɓeydugol tongande aw hadfi hikmin ma montugol ñawore aw gayri dalika ma ko wona ɗum e ko ɓe faltinmi taban ka jokkugol liddalil dalil on fa jazahum llahu hayran yo allahu yoɓuɓe moƴƴere wa ahsana mathubatahum o moƴƴina war jaari maɓɓe ndi mana joddi maɓɓe ndi falaqad intafa'tu bihim kathiran mi naftoriɓe ko heewi e ko on ko ɓe findininmi ɗon fa arju miɗo jorti mimman taala attaba'ati l ula kala janngunoɗo mana moolu arano on mooluji arane ɗen nde mi attino wallifade ɗen ilaka go'o haa ka jeenayi an yusahhihaha yo o sellintin ko woni toon kon o ndaara e nde ɗo ala hadihi taba kama arju wono mi jortori mimman waqafa ala hukmin kala yiiɗo ñaawore yukhalifu lkitaba wa sunna nde no luutodiri e deftere allah nden e sunna ne laaɗo an yunabbihani nde o andintalan alayhi e hoore nden ñaawore luutodirde e deftere allah nden ma sunna ne laaɗo wa akunu lahu min ashakirin hara kadi miɗo jarnimo e konko waɗanilan ɗon wa asaluhu miɗo torimo subhanahu kanko seniɗo an yahfira li nde o yafotolan zalali mortanɗe anden wa khata'i e faljere anden wa an yuallimana e nde o andinta en ma yanfa'una ko nafata en wa an yanfa'na nde o nafirta en bima allamana ko andini en kon wa an yarzuqana al ikhlasa yo allah arsiku en laɓɓingol fi taallumi lilmi ka janngugol gandal ngal wa taalimihi e ka jannugol ngal wa fi kulli qawlin e kala konngol wa amalin e gollal wa sallallahu yo allahu ɓeydu yurmede makko ne ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan ko ɗum ɗo wonno muqaddima jano on ka o yewti ɗon fi deftere nden e fi janngowo on ko honno haani wa'ude amma kanko muqaddima makko on ko daɓɓo pot ko wi alhamdulillahi yettore nden nde foppu nde wodani allah wa kafa ɗum yoni wa salamun kisi ala ibadihi woni e jiyaɓe allah ɓen
alladina ɓen istafa ɓe o suɓi ɓen wa badu ɓaaw fa hada ko woni yeeso maɗo muhtasarum koko raɓɓinɗina fil fiqhi ka fiqhu yadbitu no tonga shawaridahu ko jalli kon e gandal fiqhu ngal wa yajma'u mooɓa qawaidahu tugale gandal fiqhu ngal iqtasartu fihi mi raɓɓinɗinike ɗo alama sahha daliluhu e kala ko dalilu mum selli wa rajjaha madluluhu firo mum ngon jisti wa rattabtuhu mi fewnidiri nde mi rewnidiri nde mi jokkidiri nde ala abwabi manari sabil e dame joluɗe ɗen ka deftere manari sabil liyakuna tamhidan lahu fiyo nde ɗo woni fuɗɗode fi janngoygol nden deftere ɗon wa madhalan ilayhi ɗum ɗo wona naatirgal faade e faamoygol nden deftere ton wa asmaytuhu mi inni nde deftere an ɗo bidayatul mutafaqih wa asalullaha mi torike allah an yusliha nde o moƴƴinta niyatina annuyeji men ɗin wa yulhimana o longina en rusdana peewal meɗen ngal haray inchallahu ila janngo fuɗɗoɗe matnu on ma yontere hande mi faandi janngo on wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallam. na fanɗungam darso o raɓɓiɗi nde fuɗɗoɗo e fuɗɗoto hara ko mbuso kon joni ɗo e gayni e lesude ha gasi joni lutti herƴugol ngol tum idan ɓe maaki ɓe hokki lande joyi inchallahu taala. Naam, aleykum salam. Naam, naam, mana andi ko hadis ɓanginɗo masibo faljitugol si tawi a anda o wi si a faljiti goɗɗo si an a faljiti goɗɗo tawa ko faljituɗo ama ko wona non o waɗi tawi ko nanon waɗete warrete bakkatu ko woni toon kon ko an faljituɗo mo on rondoto kanko o mara probléme. Goɗɗo ara lando ene ñaamugol tewu kula no dagi ka no harmi nayi no dagi si o ñaamoyi bakkatu ko woni ko o ñaami kon kanko ko an windantena kam ko fi kanko ko o landori ko fiwata o yanu e ko harmi idan an a faljinimo fanna mannahi mo ñaamude kula e batte konko wiɗamo ɗon no dagi iɗa mari toon bakkatu. Misal goɗɗo lando ene kon woni ñawore jatagol jomba inna probléme ala e ɗum o jaato o jomba probléme ko woni to wo kala bakkatu mo o heɓi e ngal dewgal makko ɗon ko an windante ko fi ko an udditimo idan man uftiya kala on udditaɗo hara wona e hoore gandal o uddita bakkatu makko kanko udditaɗo on si o waɗi alaman aftahu ko e hoore uddituɗo mo on windete. Joni noon arti masala ɗimmo joni waman ashara mo sappanike musidɗo mum hunde joni goɗɗo ara no gollude misal o inna ndu suudu ɗo hara emi waɗɗo piliyeje nayyi ka ɗo gotal hawray ɗo kono haray mo andi gotal hawrata haray kanko yeetiɗo mo on ɗum ɗon o janfike mo o janfiɓe ɓen kanko e janfiɓe ɓen mooɓidiroyte nde nokku gootu ko fi hon ɗum ko o yeeti ko musidɗo makko e mo andina ɗum ɗon moƴƴi idan ɓay tun o yeetike mo ko tawata moƴƴa mana o laaɓanali mo reedu haray ko o janfimo haray ko janfiɗo o kontete ko ɗum woni mana hadisa. Na
ɓe landi kono ni ñawore sonnajo mo tawata haaja ka modi mum siyani ma siyananali mo yaltende o faala modi makko woni ɗo o ala ɗo o aray oɗo ko mawɓuɗo bakkatu dongal no e hoore ka kaydiri makko no harmi ka sonnajo yalta ka modi muɗum ka suudu muɗum si wona hara ko modi makko yananimo ɗum no tawa e haqqiji gorko e hoore makko si tawi o yalti o waynaki kaka baraji makko kanko sonnajo on ittoyte hakke modi makko on heɓa hawra kadi mo mari toon hakke go o hella hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala mi anda si tawi en yewtiɗo e goɗɗum oya sonnajo mo bemmu nawnuno tawi modi makko no accimo ɗon idan o wawano yaade ko ɓe nawni ɓe feƴƴini o wawali yaade mais nde o ɗoftino Allah wonannomo kanko moƴƴere wonani ben makko moƴƴere saabu ko o ɗofti kon Allah subhanahu wa ta'ala o yahali si wona ɓaawo o heɓude dungaye immorde e modi makko na idan ɓe o sukaɗo o landi no gasara e yewtuno ɗo ka muhadara meɗen fi shirku ɓanginɗen wondema goɗɗo so o waɗi hunde nde tawata ko nde shirku hayso o anda ko shirku o nanguitirte o wi joni noon si tawi o andano ko shirku joni o andi ko shirku so tuubi haray ɗon ko honno so tuubi Allah jaɓanaymo kala ko goɗɗo bonni ka hoore leydi si o tuubi adi o mayde Allah subhanahu wa ta'ala yafotomo so laɓɓini tububuye on lannode suratul furqan ko ɗum Allah yewti on mo yewti ɗon fi shirku mo yewti fi zina mo yewti fi masiboji jani tum ko wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hawna ka sakkitorum o wi wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat idan mo tuubi o gomɗini o golli ko moƴƴi ɓen waɗuɓe ɗum tuubuɓe ɓen gomɗini golli ko moƴƴi ɓaawo waɗude ko boni kon Allah wattitanayɓe boneji ɗin o windana ɓe moƴƴereji na woni tati ne na na ɓeɗa nande eyi tow no hito ngo idan ɓe landi fi yahugol ka berɗe woɓɓe ɓen solay paɗe woɓɓe ɓen solata paɗe ko honɗum woni ñawore mum haray ɗen andi mayɗo no mari teddungal fotaygal e ko wurɗo on mari ko ɗum waɗi ka berɗe ton ñooge hibbatake ton wayi noon ka berɗe ton tuundi hay hunde waɗatake ton idan kala ko tawata kon mayɗo on wurɗo on lorraymo mayɗo on kadi ɗum ɗo lorraymo mana hay luuri ndi joni noon no anda enen ka needi wondema si kay goɗɗo no e nokkure a yata yawtiramo paɗe ma tippa e hoore makko idan no haɗa yahugol ka hoore gaburuji ma jooɗagol e hoore majji wono andirɗon noon idan wonɓe solude ɓen ko e teddingol waali ɓe ɗon ɓen o woni e solande paɗe ɗen haray ko ɓuri moƴƴude kon ko solugol ngol si tawi ala toon ko lorrata kono si tawi bulleno to ma ko nantata e muɗum tawata so o soli yuwaymo ma ƴi'e wonde ɓay hara hiɗen andi enen probléme men on en jasata ha lugga eɗen ko ɓuri hewde kon ƴi'e ɗen wonde en irtoray ɗe tawa en wawata suɓitude ɗe fof ɗe watta ɗe haray ɗe luttiti ka leydi jasandi ta ɗum ɗon no wawi barminde o okkatotanos eɗen si tawi a soli paɗɗe wona e lorra haray la darara wala dirara haray renugol haqqe wurɗo on no adi renugol haqqe mayɗo mana ka angal tippirgol paɗɗen e hoore makko amma noon so tawi leydi ndi mara probléme hunde e ɗum ɗon haray mo soli ella ala e muɗum haray komin mbawita joni sanajma ma hada huwa al-akhir hay son townale tollanni ko oɗo woni akhir su'al o fi ko joyi okkuno ɗe joni hawten lande ɗen ɗiɗi fi woni joyi na
idan ɓe landi goɗɗo no heli mahe ma haɓɓe hara no haɓɓa haga fi salligi on haray o tamoto aya fi salligota ko o tamoto si tawi noon hara misal so par ce que si tawi ko plâtre waɗa no anda ndiyan e hewta ley to ka iɗen mbiɗa ko yaltiti konko ɗum ɗon o gollirta joni noon no ari ɗon masala ɗiɗi almashu alal jabira si tawi koko haɓɓa misal barme no waɗa bande haɓɓa mo wawi lootude ko feeñi kon o maska e hoore kaɓɓe ɗin hara ɓayi ɗon ndiyan ɗan natata andi koye ɓuɓɓi junngo o maska e hoore ko lutti ko idan joni noon si tawi woni ɗum ɗon newotako haray koye o tamagol ngol mberu konko yaltiti ɗon ko ɗum ɗon o wallinta ko leydi ko fi ko ɗum ɗon woni ñawore newre nden wallita ɗum ɗon ka ye leydi o mawla no wona joni misal mo junngo mon taƴi ko junngo woto tamortan si tawi o salligoto ko gonno o salligorta o ñeɗa woni o waɗani mberu ko ɓuuɓi o ko lutti kon o nanguitirtake min baabi aya hayfinanɗen on fattakullaha mastatatu joni si goɗɗo wii misal darugol vidéo no harmi mana woni ko bayana woni ko qur'an woni ko ɗuma haray ko kanko wiiɗo on no harmi ko kanko landete ko fi ɗiɗo ko piiji gollitirɗi ɗi tawata kanji tigi ɗi mara ñawore koko woni ton kon mari ñawore nde misal laɓi no taƴire ko dagi no taƴire ko harmi idan est ce que gollitirgol laɓi no harmi ka no dagi idan kalasli gollitirgol ngol no dagi ko harmi ko gollitirgol ka harmi ɗon idan yeeyugol laɓi no dagi ka no harmi no anda yimɓe no tufidirde warda ka kono kalasli yeeyugol laɓi kin no dagi kon ɗo woni aslu on al aslu fil ashya al ibaha joni noon si tawi goɗɗo ari himo moni a yi'imo yeeso gonno a yiyaymo tun anda oɗo ko moniɗo ni ma ko haɓiduɗo e goɗɗo o ari o inni yeeyan laɓi wimo mi yeeyatama ko fi hon ɗum no wayi tawasi o ɗaɓɓay woni joga ko o yottora ko o tooña kon idan on ɗo wota yeeyimo ɗon so a yeeyimo hiɗa andi ko kanko e goɗɗo haɓɓi so yeehle o tufaye goɗɗo hiɗa felliti ɗum so a yeeyimo ɗon hara hiɗa mari bakkatu sina ɗum kala so yeeygol laɓi kin koko dagi no o yeeygol finkaari fof waɗay masibo kono haray ko hombo maroye bakkatu on ko waɗɗo on masibo on tun jeeyi bakkatu on an amara si wona sanga annduɗa ko ɗum o woni waɗoyde ɗon haray woni min babi ta'awuna alal ismi wal udwan satke ɗon hiɗa andi o bonnoyay woni a wallitorimo ala ko ɗum no woni a yeeyi woni a luɓu fof natora e nder ɗo haray masala on mo wii darugol ɗin ɗon no harmi haray ko kanko landete o adda dalil so addi dalil en jaɓi so addal dalil en jogoto ka aslu wondema siko ko moƴƴi wona ndaarede no harmi siko ko boni no harmi si tawi koko moƴƴi no dagi ko bayana woni ndaarde mana ko yewtere diina woni wano karmakoɓe boyi hannde woɓɓe sawdi ɓe tawata no jondi toon darsuji woɓɓe no jooɗi ɗo no janngude e juuɗe maɓɓe enen ka internet ma si tawi na ɗum no woodi siɓɓe maɓɓe jonnanoɓe ɓe vidéo ji ɗi ɓe gollitira ɓe naftora ɓe heɓa ɗon gandal jana no woodi masalaji landeteɗi ɗo jonne toon ɓe lando ɓe jaabo toon yimɓe naftora ga ani haga min mbaabi wono ɗi photo ji ka ara nonnu fewndo wonno photo on hari ko fi tiragol tum photo mara foppo no fottanno no harmi kono joni so wattani yili eɗen mari probléme ji tan probléme goo yo no yowdiri e sécurité on darura yowdirɗo e sécurité jama o idan a sendinirta ko hombo waɗi honɗum ma ko hombo wi honɗum idan ɓe dagini ma ɓe ittintini photo carte d'identité ma passeport ko tawata kon no yowdiri e hisugol jama on ɓuttu jama on fi sendirgol bonɗo on e moƴƴo on e a sendinirgol ko hombo waɗi honɗum idan ɗum ɗon ɓe ittintini wonoy ha ɓe ittintini ko yowdiri kon e gande ɗen wono janngoɓɓen e biologie ma kono temu ɗum science naturelle mana ka dessin kulle e ko nantata muɗum ma ñawdoɓe mana on ɗo wuri masala makko on no yaaji yaha hay teral mana awra gorko ma sonnajo fof ɓe desine fi andugol ko ɗum ɗo woni ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ɗum ɗo ko ɗo nawnare heɓata ma ko ɗo ko ni ñawdirte idan ɗin ɗo fof no nder ton idan ɗum ɗo fof ɓe ittintini saabu darura hato jingol neɗɗo on faade e cellal ngal
idan wayi noon gande luttuɗen ha fewdo ka tawata ɗo hande wona okkoɓe jawle boyi tata hande so jonnima jawdi nde hiɗa sendi to yandi jonna mo o wi o ya jonnu ɓe tira photo o addanamo seede saabu honɗum jamfaji ko sori nder toon aroɓe ina miɗo faala juulirde ɓe okka jonnamo coggu juulirde o yaha o tawa juulirde darnade ha gasa o tirande photo o jonnana ɓe ko juulirde nden idan mana tawi joni be fuɗɗoɗa a tiray terrain on ka wonɗon vide ka waɗɗa ɗon sibasma tira photo sa ɓanti gimbal ngal tira photo ɗum ɗo fof ko fi honɗum ko fi renugol jawle ɗen hara ɗe yahaali kadi hana yaade ɗum idan mana masala on no yaajude tum mana masalaji ɓuyi wona hay karmakoɓe ɓuyi sawdi ka ara nun ɗum ko ɓe wowli ɗo kono noon ɓe wiyeyrayno kono kaɓe yano ha ɓe tawi woni aala mo tawata si en gollitirali mo ka moƴƴi ɗon bomɓe ɓen kan no gollitirde mo ka boni toon ɓe tawi haray gollitirgol mo ɗo joni ɓay sakitike fof no gollirde haray huutorgol ɗo ka moƴƴi kon waɗe fi dawa no tawa eko ɓuuri e moƴƴude ko ɓuuri marde nafa kono hande misal o darsu mo jannguɗen ɗo mono faala sakitanayi mo aduna o fof ka idan no woodi ka waɗata o jinda o yaha fof nana ka youtube ka nokkel ɗi fof woni nafa kawnal nafa wonɓe bonnude ɓen wonɓe wirtade tiro photo ji koye ɗum woni jonnude wonɓe wadde zina tira photo ji mana filme ka woni wadde ɗon zina bugo koye ɗum ɗo ɓe woni bugade idan si tawi ɓe wadde bone e mum enen kadi waɗen moƴƴere waɗen ta nafus kamɓe ɓe wadde bone enen nde wadde moƴƴere fi mo naati nder to yo heɓu fof yo taw na ko boni tun o heɓata toon yo taw hara mono faala moƴƴere nden kadi o heɓora nde nder toon no gasa e nder ɗum ɗon allah no fewnamo mana si tawi goɗɗo no waɗi ɗo yewtere masibo darugol ɗi pornoji gonɗum lorra honɗum woni e mum abugike toon e nder ko darata ɗi kono gasa hawrodira e yewtere masibo ko woni e mum kon ɗum wona saabu accude few ko fi haɗugol jama o wigol waɗatake na solution o ko hollugol mo ko honno o jokorta ko ɗum ɗo mi sikki woni solution nafowo e o hande sa wi ɓiɗɗo ma o gollitirta internet mustahil awata so naati ka chambre makko o sokay woni hay si mo connecté a anday a andata mo wawi connecteur de puce makko on hara hay si ko an waɗi réseau on siɗa waɗi wifi joni fi ya géru par ce que si tawi ko an waɗi wifi on ɗa wawi gérude kala connectiɗo e makko eɗa wawi andude o daari wo hiɗa wawi andude idan hay waɗɗa ɗum ɗo mo wawi connecteur de puce makko on o sala o gollitirde wifi mo waɗɗa o ka idan mana si tawi woni hara ko ya connectu téléphone makko on hara kala ko o waɗi e anday idan ɗum ɗon no hato jeni an kadi ya ande par ce que no woodi téléphone jiɗi tawa tawa no jogiiɓe charikaji jani o jogiiɓe société ji labitaniji ma wano jomiraɓe l'école ji ina wawi ƴettude téléphone connectamo e kala jogiiɗo téléphone wano ɓeygure maɗon ɓe ma connecté mum kala ko o daari ka téléphone makko yaltay ɗo o mema e téléphone o connecte to ka internet tum ɓe addane message wondema o connectique ko won darde toon ko ara no wayi wasi ko an suti siɗa faala a udditay caméra makko on ara hiɗa sutimo ka nder suudu no o woniri no na ko won dartude tun ko ndey kanko e hoore makko ara hiɗa sutimo ka nder suudu no o woniri no fof idan mana ko masibo jeno mais sifa ɗin téléphone ji ɗon kadi a taway ɓe to kadi haray no suttima par ce que ko on ɗo ɓe wonɗa gollirde fi waɗugol to jassus goɗɗo go darugol ko goɗɗo go guerata wortoɓe kadi ara no suttima kadi kon ɗo wonɗa guerde idan mana wona e ɓoggol janno idan mana andi internet on a wawata joni ko honɗum ne o ɓiɗɗo ma on hollamo ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa ettoɗa ha o yiɗe Allah o sendidira ko boni ko moƴƴi kom o waɗa ko moƴƴi kom o waɗɗito ko boni kom sikkare ko solution on ni hada wallahu taala alam assalamu aleykum wa rahmatullah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe haray o yiila yaltinɗo joni programme go ko Ibrahima aray atu katti konta mallam yaltine programme go haray kala toon jinnoɓe fiyeɗa ko darsu maɓɓe ko fi ɗum wonɓe waɗirande on ɗon kadi ɓisinillah haray kala ɓe faltanaki ɓe wawi noddugol o numéro ɗo plus 224 624 22 25 78 plus 224 624 22 25 78 afan ko musidɗo Ibrahim ko annitigol non joni assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh inchallah resi juuli on to gayni e rewɓe to laawol darsumoɓe janngine on kala